Консаны их сургуулийн хаалгаар орж явна. Төв хоолгаар ороод явж байна. Төв хаалгаар ороод За явна. зохтойгоо төгсдийн баярт ирсэн тэгээд одоо төгсдийн баяр нэхлэхэд одоо цаг Юун таас. Нэг цагийн зай байна. Ийм том орон зай. ямар гоё юм бэ? Консаны үндэсний сургуулийн төгсөлтийн баяр болж байна. Тэгвэл одоо гоё яваад. Аав хоёртойгоо хамт төгсөж байна. Маш их баяртай нөхдөйгөө төгсөлтөнд аав ээж хэрнээ ирсэн амжиж ирсэн. Өмнөх өдөр нь виз гаргал. Өмнөх өдөр билеттэй аваад. Билет авал шууд 100 бол өстой. 100 бол ном ногоо шүү дээ. Бүр битүү ногоо. Хүчээгээд очсон юм шиг. Энэ молмол яа гоё. Тий. Диплом авчлаа. Баяртай. Консан баяртай гэж. Үйл ажиллагаа руугаа явах гад байж байна. Аав хоёрт маань сургуулийн маань кампус амар их таалагдчих байгаа. За иймэрхүү байна. Бороо орсон байгаа өглөө. 우리 축하객 여러분들께서는 한 명 한 명 호명될 때마다 더 뜨겁게 박수를 좀 쳐주시기 부탁드리겠습니다. 자, 늠름하게 입장하고 있는 우리 학생들 여러분들을 위해서 우리 뜨거운 박수 부탁드립니다. 인사드리면서 대표하는 자랑스러운 학생단 여러분들이시죠. 지금 총장님과 내빈께서 입장하고 계십니다. 자, 모두 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 바쁜 시간 오면서도 귀한 시간을 내주셨습니다. 총장님과 내빈께 뜨거운 박수 부탁드립니다. 오늘 바쁘신 가운데서도 2018학년도 군산대학교 정기 학위 수여식을 축하해주기 위해서 많은 분들이 함께 자리를 해주셨습니다. 대단히 감사드립니다. 다음은 이구덕 광동학원 이사장님께서 참석해 주셨습니다. 지금부터 군산대학교 2018학년도 정기 학위 수여식을 거행하겠습니다. 먼저 국민의례가 있겠습니다. 모두 일어나 단상에 있는 국기를 향하여 주시기 바랍니다. 국기에 대하여 경례!
대한민국의 무궁한 영광을 위하여 충성을 다할 것을 굳게 다짐합니다. 바로 다음은 애국가 대창이 있겠습니다. 애국가는 주악에 맞춰 1절만 힘차게 불러주시기 바랍니다. 이어서 순국선열 및 호국영령에 대한 묵념이 있겠습니다. 일동 묵념. 영예박사 36명, 그리고 중국대학 부산대학교에서 17,960명으로 총 68,380여명의 나이와 시간의 속도는 좋은 비례한다고 합니다. 나이가 많을수록 시간이 오는 것이 119명 대표 1월 문학 전공 문미래 단상 앞으로 오르시기 바랍니다. 학위증 문미래. 위 사람은 본대학교 소정의 전 과정을 이수하고 문학사 자격을 갖추었으므로 이를 인정함. 군산대학교 인문대학장. 자, 독서 дуслаа. Баярлалаа. 얘들아, 중화 뱄어! 이쪽으로 다리 이렇게 모아보세요. 잠깐만, 모아. 아니, 이렇게 해주시면 되지. 너무 쩍버리네. 이거 안 내려가나? 그렇지, 이렇게. 오케이. 자,